kishangirwe ngu eka haba hatari mu nkwatanisa nungi hagati y'omushaija abana n'omukazi nibaba bari omu kabi kahango. Okuhiga oku kwakorwa abakazi ba Ankole aba nibatongoza ekibiina kyabo ekibayeta Ankole Women in Development kandi emikoro egi yakorwa Addis Mall omu tawuni ya Mbarara. Then the children also have a say in the family. And to Mukaya Kasi, about the Miboshish, it will. It will me and you. When I'm a commercial message, they don't know into the own business. I'm a customer shop. Mother, what about we shall swear what? And we'll Mugabra, the shelters I am saying. Lieutenant Colonel James Kakuru mukuru w'abakozi mu kitongole cha Internal Security Organization kandi wabari omugenyi mukuru yashaba abakyara batakaba byafandumu. Bakuzungukaza kudege kama wakana kiji kamunga. Niba Uganda to ndari makari koleje. Siku yuma tunateko ya cyane nawo. Washora okukazi owo kumanya kutakuza kwigeza ekibe cyo kuzakora. Waza kuchikora roza kukora kiwe cyakaba n'oke omwezi omugashokwe ni chief advisor wali omushijo ino mukazi atyatyo ninga takwaburaje ninga atine position on family yaka creating a space noza kukora decisions zikwi. Lieutenant Colonel Kakuru yayihanangiriza abamemba b'ekibiina eki okureba ngu tukyakurata ebindi bibiina ebiri kutandika bikaremwa kumara omwaka. Twegesa abakyara kumanya rights zabo, twegesa abashaija kumanya obugabe bwabo, twegesa n'abaana kumanya obugabe bwabo. Aba bahendire n'omuzaano barikoreka omukazi okwari kubonabona omuka kandi n'okwakubasa kuyambwa okureba ngu obugabe bwe tibwarubatirwa. Adolf Aireka, TV West.